man mga idol, iti tutok lindol, iti biyang iti IFM Lawag. IFM News. IFM News. IFM News. Earthquake alert. Saan kinapasama ka magnitude 5.2 agin ginit iti oras ng alas 4:14 di Kalman ket sinigurado ni Governor Cecilia Araneta Marcos ang natalged dagiti mangmangged iti provincial capital. Kuna ti gobernador ang nagisayang katdalaeng ti earthquake drill iti bigat nga madamit ten tinapasamak agin ginit ti Kamaliman. Gapu iti daytoy ket pinagawid ti gobernador dagiti kayatnan ti nagawid iti Kalman nagtalinayadmet iti provincial capital dagiti saan na pay akayat ti nagawid. So for those that want to go back in, we may start going back in. Those that want to leave, you may leave. Thank you. Ingat-ingat lahat ha. Please. And keep on praying na rin. Para safe tayo. Nakakatuwa nga, nag-practice tayo sa umaga. Tapos sa hapon, may on-the-job ka agad. Kaya, pero at least, fresh pa yung mga instructions, no, na huwag mag-panic. At lahat pinag-panic. So, thank you. Kabayatan na sa nga pulokit maysa tinailistan agin ginirikan aftershocks iti Malam Kalman dito Ilocos Norte. Para iti IFM News, ay Dolores Martinez Tatak, RMN.